hanya hai tini fai sok leu kha ajangan jaga Hello everyone, naik channel joto khazani takote buhusono hanya nor lam sugan YouTube channel tabuk hanya hai te share reading jak tini ngangka last day of the 10 children fellowship ge abosang hanya hai te share program attend khanya thanai tini ngangke miani masamung ro resabmung ba like nini lekhamung nini 10 commandments hamani abrong ni bebak no tini first second third prize ro janai ke pricing ke norane vlog on nungnai and joto participant khamini like joto tongmaya je ang kaham no ang tekase channel upload khanai so a channel no thang support khaji aro norok joto participate ni mane participate khamini je videos rok no manai so abong ke Sangbela official link rejak tong description and also ang Instagram katal khuluka Instagram kisa isung wan pagai akasam isung itu hang kisah hai ne ang account direct khai hai katal ka khuluk pika nor link manai description and also WhatsApp channel ni bonor link manai tola description WhatsApp channel te kabang man ang update nai give away rong ni akorong ni all of future ro khalai jang nai abon bagin nor WhatsApp channel mo ko follow khai ready so let's begin our vlog after this intro. So mungkin nor nuguman nokha tini sal hamia sal wate kisa wai pajak mungkin mau bokir bab di charge mau kecini kuatar tak thalanya bagi reading lagi mau get let's go direct travel video nasdi. hanya hai tini fai sok leu kha ajangan jaga maksaka kajak stong khana bana nugi but program la 3 days an bagai funong lain
Jisu no koso
jotono na dibor kaham tabo go jaga bairo kisarias khalai tongo camera khaisine khaya tini kisa belanyo lengkha kisa ya kabang no lengkha ebon abo kok baya ko kisa ron ser jaka tamje tong yang an badiji I tahu no. makan badiji Tahu na ji mare. ke Mare tabo moro wachno e. program chini je children fellowship tini no last tinin paithak Ya onek khona ja. tini je tongthongman tongtholakya 3 days ragatar sang tongthoka thangnai Saturday ni simi Saturday Sunday and Monday ke tini ke last tini ke jotono kha ka mai nyai ma thangla nyai nogo tangi ke tini ni ya tini ni pore bufurjen malai le ngam saimia awon bagai fia je ngani tongthoka program khatong khajakan paikya ke norok o jaga mane o program ni resamung musamuro na nyam song hangke anti kahi channel Sangbela official nungnai so a vlog ozar khano pathagranai norok wai direct continue khai tai kisa emotional ngon parmalayanta. Hello everyone, so finally tawok hanya hai panda paimeni ya golo tawok firok lai tongo sangjani janu khungo chini logya tongo bai song ke tawok thangnai kwataro thangmani ya golo parao kisa lai nyai samung tongo so angke parao torpai nai ta aba haitan samung ke so vlog no nai toni norbai direct malai na direct nogo thangi nai. Hello everyone, so finally tawok nogo thangi tongo baba songke ano tuni simi kai phenya tangke angkaro ani kisa YouTube ni bagai kisa setup kam nang mulangke nogong ke 50% ani setup khlaijak tongo keyboard ro extra keyboard ongke editing khaijak bulangke editing ro khaija nangon nai ta angke nogo torong nai nogo thangai morano tunai hanya hai firo khaipina ta norbai direct nogo thangai kok salai pirana hanya hai. Hello everyone, so finally tang nogo phaisa paika tini belanya exhausted nka angke vlog rate continue khaimangla kha vlog na ngozara nak sinai khakla nor joton vlog na chojak ke like comment share subscribe khaima gita pogdi hane male nor ke tol vlog ke till then signing SBD, see you soon with the next vlog, bye bye.